Evo, dobrodošli u novi video, dobro večer svima. Večeras ćemo malo čačkat po Bosch pumpi. Rekli su ljudi da ove dvije trebamo zakreniti, da jedna gleda pravo, jedna desno. Točka. Pa idemo probati kako će to izgledat. To je inače mali 533, malo je mastan, radi bogat svašta. Znači, kosi iz grnja, vozi bale, rolo i tako. Po dvije. Imamo nosač i tako, dečki. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Znači, šarafići smo odšarafili i idemo to zakrenut. Tako. Sad to dobro, jedan pravo, jedan desno. Šta će se desiti? To još malo okreni, šta? Dobro, jedan pravo, jedan desno. Znači, tako treba biti. Znaš koliko je to točno? O tom potom. Sad ćemo vidjeti. Znači, smo ga dobro nadiktali. Veli da se to od vibracije toga svega hoće popustiti, pa onda se te točke pomaknu. Idemo sad vidjeti šta mu se dešava. Čekaj, broj ćemo zategnuti, znači imamo sva tri zašarafit. Sad smo došli do ovoga, znači ovdje je malo teže ući. Dobro, uspjeli smo. Tako. Idemo to stegnuti. I sad idemo ovu najtežu, treću. Tu baš nemamo mjesta previše. Čini mi se da smo uspjeli. Evo ga. Idemo sad probati zakrenuti da vidimo šta će nam reći. Oho, hoće, dobro. Ono ga staviti točno u sredinu, veli. Točno u sredinu. Točno u sredinu. Evo, stavili smo točno u sredinu. Sad ga idemo zategnuti. Evo ga. Sad ću morat donesti ulje. Znači, morat ću donesti ulje da podmažemo malo Bosch pumpu, već smo je malo podmazali bili. Ali vidite, nije bila dobro podmazivana, očito su one kanalice unutra s koje podmazuju naftom, očito su se zeznule. Ali evo, sad idemo ponovo pa ćemo vidjeti. Samo malo. Evo, sad smo donesli mazalicu, ovu pomozite mi reći uljenku. Sad ćemo ga ići probati zapaliti da vidimo šta će mali reći. Malo gasa. Slabo sada se zapali.
Ne znam sad šta bi trebalo napraviti. Nisam baš nekako zadovoljan, nekako mi nije živ. Samo što neću se dragi Bog zna zašto. Malo ćemo ići to. Ovo vidite kako je to bilo sve loše. Da budemo još malo podmrti. Evo, komentirajte, recite šta napraviti sa ovime P33 da možemo malo to popraviti. Trebalo bi ga možda i oprati, ali obavezno subscribe-ajte kanal, pretplatite se, lajkajte, komentirajte. Biti nam drago. Lijep pozdrav i vidimo se.